Rara de ye sunsun a wodi gyaye no se typhoid wo ho se ni ho yenmu ye ho hwe dada na da roma ye nhwe ma emesane ye mpese ye bete no takora wa nensa bebre na waka yate ya shop na me kan yegu so yesi you has ya ho odin ene ye de si edan no yesi that you need modern x-ray ye de ya ho odin ene si x-ray modern x-ray building with facilities enti rara de eye sunsumu a ewo kuronu wo de agyaye ati se na osi tz wotumi nkase saa na fufuo wotumi nkase ye ni ya wo boa saa no sunsumu a wo de ahye ye mu no ye nana no mo se self help project ye boa ye ho fititi enti nsem a waka nyina ya show ye da won mo ase ye ne director behwe ne edinkita ho na bibia ye to nkrafra worm so ye betena ha boso miansa no ye behwe asetena ye no wo betena adabra no so hospital no wa asase kese enya fancy ye ko pass ase bedi o ma da roma minister kasa no o se yare no firi ho a age Woraworaman government hospital firi ha ko ye chi ha nyina age se Woraworaman government hospital se ye ni reservoir yetumi di nsu ogumu se pipe kura ko off a o ma treat amaye se ye pamo typhoid idie ese enya reservoir ye benya treated water se pipe no kura wotum na nsu reservoir no mu a hospital no woni problem na se a doctor for no ma abre wo ho pa eno na ama ye hene na ko nti hene I say obetu ball hose say nke say pipe no kura ye tumu a na wo ma akogu sa ball hose dia ye hu politics wo maternity block ra ni baba akopɛ na besi ye o Dr. Kumi achimota typhoid